Syalala, syululu, nyanyi sesambil awak moko, ngarit liu-liu padang, padang-padang. Apa kau genji dah? Nyanyi harit, banyak mangan. Klik nyanyi badinga red. Tundun anggo. Kenapa nggak? Badinga yang kena jaran. Nih bo, kena jaran bo. Oh, Nyanyi lu tuh. oke. Nih kena aja. Awas. Oke. Awas. Benar lu benar. Nih jaran nah. Oke. Nih kena. Du kena nyaci badinga. Badinga kene. Kayak citu jemangan mangan bo aret. Kayak cing lah pitu jemangan sebuah aret. Ya jalan. Cai terus nyarit misalkan ke malu. Awak aja. Lagi kok kira ngarit ada nyanyi ada. Yang kelihatan sih bener. Muncul lagi juga. Nih besar awak tekuli masang togel sing ambah togel awak. Kira opin kira awak pang taen ambah togel tuh. Nawang ci togel, nawang. Oh, nawang awak anu si nomor dah. Nawang awak. Tinggal sana. Nawang ide. Kali nomor pending ya. Cai ngawagi beden king oleh nomor samar bok itu liu. Itu pak enak liu na kalau itu gona. Man liu aja man. Wah, masa? Jadi raga langsung ke kemu gitu. Roko abo besik gan. Ayang samar yo. Jadi roko mama tindak sino. Biasa anak sino aja biasa. Bumi gerit aja nih. Dak sino sim. Nawang samar gerit yo. Oh, nawang. Nah, jadi kemu aja. Ya. Baik. Ya. Nanti atek ngangon sampi doge kan. Karena nasi cuma lah ben. Apa kede gane bedek yo? Ini punya tiang ada san. Nak kali togel itu yo. Itu kita ada orang cani tempat saja. Saja. Mahan cani sari, madak jadi gede sadeng jo aja. Oh. Itu punya anak. Cen. Oh, dodo. Nah, ayo. Bu. Apa nih? Isian dulu Indonesian. Ada lu? Apa dulu saya? Satu orang bayar per 2.500. Kan bisa dua yo. Mari baju. Oh, ada. Tenang. Oh, ada. Jangan mencelap ja. Bisa berapa nomor nih? Iya aja. Ayo. Aduh. Nah, aduh kan belum mau ada dua tuh. Ini kan agak ngekencanin. Ada jadi lima bos hari ini. Ciroko. Nih. Kang gua mau kok hampir lah awak soal. Kali gunung. Nah. Adi sedot ciroko. Ih, pangaman wang. Kena puni ting do bang, tong sing sukak yo doang. Sini nyedot ya. Hai, Oh sik. Nah. kedoi jatuh. Wahai penghuni timbal tiang kalian nomor Oh. banyak tembus 4 angka. Oh. Aduh, wow sih. Men kengke wen. Oh. WK. Apa cik kali jak dua dini? Kalau ngale nomor. Kleng, bongol tonyan. Baru busa cik ngomong ngale nomor. Ih saja. Khusus. Boding ah, cuma ngayepeng serem ge monyenan dah. Cingale nomor dini kudu saren ci to. Sari sen.
sumpah sorry, aku mau apa please? Aduh 5.000 ada. Nah, cingile harga. Wah, jual aja kan kali. Terima kasih dah. Nyilih malu. Nah. Lain gemus 4 angka ke bang, kuliahnya 4 kali lipat. Lipat. Oh, Kini di mana? oh, Rono. beli gede. Wah. Lagi yang oleh nomor. Kudo sarian tuh. Iki jero, yang lah 5.000 jero. Pang hidang jero kone beli bakso, pang warak bon basang jero. Badah. Cang subuh sakit basang ben tunten beli bakso. Nah. Kudo ketagih hangko. Adi dini balik ke takon. Yang di tiang kang kali nomor jak jero. Cinawang koban cululuk ke. Cululuk ke lengar dur toto. Oh pusing tuh ngalih nomor bin mayal aku minta kunci. Jangan gedek citran kama ajak 2 janina. Wah. Man, kali 5.000. Mau blog jadwal. Nu ge percaya gitu. Dah rokok bincik. Leng, rokok botol. Nah, mana mau beli nasi bungkus?